Ibunya Maria. Ini kering gitik lagi. Messi kau. Cepet lagi kok. Bapak, lu aram ya jepit akan wajah dere. Lu aram jepit do. Mundu mante pilih mengilik kan tahan membal re. Ma, lu aram atum jepit ka. Oh, ठीक. Ini kelona bin minaya. Ini bin lagi ya. Are event lengkap tinu botor are badai lengkap ini ungkau ka dia nanti tinu tinu ranggap ranggap ni apnar ko tu si ranggap tar sugi sam japi ka adun re itu kita japi dah itu lo mobile mira dinam japi ka jangan HP jalan Lui ngelok benar cerita jauh. Lui dingin lah dia. Ben main hanu kai botol kan. Apa yang jalan ini lui dingin tadi. Apa yang jalan. Kilo na din ka ni. Hindi menda suri na din ka na eh. Butor ta ka chaba ka.
Koy bidru ada ongka kitinya indo. Koy tahor beli. Jil ka atinya lo kana mani lete. Hei nan, Hei nang nanti sahan pra incelan nak ni. anda dulu. Yang kain mikir kakak. Cik kat hamlenya. Hare-hare iman anda baski ajong kate. Hare beleng gitik. Okoy badmas jo. Ma. Ini gitik akan japi akai nyel-nyel te mobile manone la erin doh kak. Oke. Ada mobile ke boleh sindra kana disogok ke kai. Edianen kani. Mobile ke sindra kana. Manyel me ni bing nam do nonde chai na. Sribi. Jelebi ni le ya ma inti minta seri nak kana je ni. Tak seri nak le kante. Bing. Mui beron mu. Hari motor kenyalok kan. Ini nak seri nak kana je ni. Kal te kajakin motor nanti. Kal te. Kau yang mata tu nukai ni boleh. Kau berada ada lah di kau dinyala itu maksud. Lang motor cuinya. Mama ante ulun jepit ka. Kau lagi tuan ni atau? Kau berada kotak horjo. Oh, pasal ni thitka ni ya ilmu kora ni badmas nyok dia. Jadi tidak ada hek nak bonji seledi. Una goi don tem jepit ka. Seledi nak bonji. Atau bang singkat tahan te. Kali osik japak kat tehna. Japak kat tahanam. Kita ya badmas pe ungka di kena jepit orang tu baku ungka kuah. Masing-masing. Baku menasi dah hor pasal jepit kate uka si tu jiwi celawakan. Bakai do, masih Kumute bam dalam dia jiwi. dalam bakai do ci bam goi cuinya. Tapi Hah? kau badmas Yang kena tadi tu. ke dinyaca. Cek te kajakin motor nah hari. Hor lang jarwa ya. Atau ente uni kena si bang kena. Hor jarwa ka bicara cukup ya lah. Ka awak Itu mas. ada benyel di ete. Bina yang tu kau metau ya. Kau yang tahu ya, hai he. Hei, anda te jangan metau ya. Ultu te amgi dan dunia. Bakai do. Ni tara juk tu bodolina. Bodolin nah he. Bai mena cita bam sabli tinya. Hoi hoi. Hei, una gitor muskil ya Bakai kata. mena. Una jasti dah alun jepit bai talaga. Thoda cutkan yo tahem ni. Cinting mita mam ho. Nyinda ma mobile nyel. Una gitor tin masal hum jepit dah. Cing mita ma. Jangan kam badal ka begitu lan nandong kia. Mito bina nyel tu ukon mita ya. He okoi meta ya seri. Amba tila menda pasal thitka kana boleh ilmu kora sikte mendari yam. Bah, Bah, bina nyel tu bah. pasal bangkan. Pasal bangkan ulto tak lang kudan dong lama. Bakai do. Maka itu. Kita ya berwas pengkai di kenante ini orang mau dijepit dekat dalam deh. Muka tu banyak kuah. Aduh, muka tu din marsal tu alam jepit boleh. Ada dudulung tingkan. Aduh ente am hucing betama. Nyinta bukit membalam nyala. Film nyala di gali. Anyinya sanai din kena tinung moj ku nyelok kena bang. Nyel aku nyelok kan gi. Nyel ku am tebetho. Bam beraya. Ama nyel ho ban nyel. Anjom me. Mi sal iya abu hor do acha tinuk sal kan bun tahan kana nwa dharti re jiwat. Tinuk bochor kan jiwat bun tahan. Tinek sal bun tahena. Sot sal, ठीक है menda. setor sal, Ina gi netar do 60 sal, 70 sal ina gi jiwat bun tahan albun gojo ah. Unka kana nwa dharti re tinuk din jiwat bun tahan. Ado bujau dam. cek. Menaku mi iya boleh mi din re do boleh 24 घंटा huyuk kan. 24 घंटा mi din re atau 24 घंटा पे टाइम हटिंग लिखाए 8 घंटा कते हुआ 8 घंटा कते 8 का 8 8 गुना 16 8 या 24 atau पे टाइम हटिंग लिखाए 8 घंटा कते atau kemana dokter नियम लिखाते बोले 8 घंटा तो जपित रे ओक्ते कना अयुब से 9 बजे बन ये गितिक कना थोड़ा 6 बजे 7 ये 6 बजे 5 बजे बन गिरी तो कना बोले 8 घंटा तो डॉक्टर नियम लिखाते जपित रे नियम कना और 8 घंटा तो सरकार नियम लिखाते डिप्टी कना कमी हजरी कमी दिन से 8 घंटा तीन होना 16 घंटा और 8 घंटा तो कना उमु डबरे से दका उतु जम उनकान कते 8 घंटा अदो मिद दिन पारम ना 24 घंटा हुईना अदो हुदिस का में तबे ओना
60 बछर बन तहन खा ओना पे ठेम हटिंग लिखाय 20 हुयुक कना 20 साल काते अदो बड़ाय का में 20 साल दो जपित डॉक्टर नियम लेकाते 8 घंटा ते 20 साल दम जपिदा 20 साल दो 8 घंटा नियम लेकाते कमिया और 20 साल दो उमुक डबरा दाका उतु जम चेक कुचो अवड़िया 20 साल दो अवड़िया 20 साल दो जपित 20 साल दो कमी इन कते दम होय चला अदो डॉक्टर नियम लेकाते 20 साल जपित दो ठीक गया 8 घंटा जपित दो अदो दिन रे हम जपित का अदो बांग बढ़ती 20 साल खय हूं अभी मुश्किल में क्यों गया अदो उनी बदमाश इन अड़ी साय कना चिता या बदमाश पे उनका इदी कना इन उड़ा हो तो इनते चाबे बोतर चीरी कना हे अदो बोतर चुकी दिना दिन मरसल लाउं जो बाय तला को जो बदमाश फाके पारम कना फाके पारम ना जिकाते इरेन उड़ा होड़े जपित अका तहेना उनी बिनी लादी दिया बाय बुझाव लेदा उनी दमदा ओकोय कानचोय अदो इन मेंदा ओको बड़ा ओकोय कानचोय ओको हरामत कानचोय ओकोय हरामत कना इन लादी को दिया दिन रम जपिदा आम निंदम बेंगरा निंदा फिल्म नेल आ दिन रम जपिदा मासे सरी तो सरी कान गया बुया नो द मिटन मजाक लगे लिंग बनाव कदा मेंगान सरिया हुदिस बड़ाव का तहे कना बुन 60 बछर बन तहन कान खाय 20 बछर दो जपित ते पारमोक कना सरकार नियम लेका जपित ते 8 घंटा तो जरूर बुन जपित कना अदो आम दो 20 सालम जपित कना 60 बछरम तहन कान खाय मिद दिन रे 24 घंटा हुयुक कना 24 घंटा पे ठे बुन हटिया 8 घंटा दो जपित 8 घंटा दो डिप्टी जहाना हजरी कमी और 8 घंटा दो उमुक डबरा से चे कुचो हनान हवा दतनी सफा चे कुचो दका जम ओनाते 8 घंटा पे ठे हटिंग लिखाय 24 घंटा चबायना और 60 बछरम तहन कान खाय पे ठे हटिंग लिखा 20 बछर कते 20 बछर बुन जपित दा 20 बछर दो कमी कना बुन और 20 बछर दो दतनी उमुक डबरा ते समय बितक कना 60 बछर बन हुयुक कना गजब कना मुश्किल ते 70 बछर को चोय तहन कना नेतार अदो नोआ को दिन रे हम मिटे बन हुदिस लिखाय दिन रे तीन घंटा मोबाइल में अयुब तीन घंटा में अयुब से दिन रे तीन घंटा में और सेता से तीन घंटा में ओनाम हिसाब लिखाय तीन बछर मोबाइल नेल रे समय बन बितावला तीन बछर चला कना 20 बछर मा जपी 20 बछर मा कमी आदो तीन बछर मोबाइल रे नेल रे चला कना ओना बन हुदिसा आदो जदि नोआ वीडियो पे कुसी कन खाय 20 साल जपित मा ठीक गी ओना को जस्तिम जपित कन खाय तीन चो 30 साल गरम जपित कना मा आर 30 साल की उसन तहे कमी बड़ायम जम बड़ायम अदो मा नेल खाते पे कुसी कन खाय लाइक ताबन पे शेयर ताबन पे सब्सक्राइब ताबन पे और कमेंट रे लेन पे कुसी कन खाय मा तबे जता को जोहार।